U pitomom hercegovačkom selu Mrkonjići nadomak Trebinja 1610. godine rođen je Sveti Vasilije Ostroški kao Stojan Jovanović. Još od ranog djetinjstva pokazivao je ljubav prema vjeri, tišini i molitvi, a njegov životni put je bio predodređen za velika duhovna djela. Svoje prve korake monaškog života načinio je u manastiru Zavala, drevnoj svetinji smještenoj u kamenitom miru Popovog polja. Tu je učio o vjeri, smirenju i poslušanju, pripremajući se za put koji će ostaviti dubok trag u pravoslavlju. Nakon Zavale, put ga vodi u manastir Tvrdoš kod Trebinja, jedan od najznačajnijih duhovnih centara Hercegovine. U Tvrdošu je zamonašen i tu je još snažnije utvrdio svoju vjeru, posvetivši život služenju Bogu i narodu. Vođen molitvom i duhovnim pozivom, Sveti Vasilije odlazi ka Nikšiću, gdje u surovim i veličanstvenim ostroškim stijenama podiže manastir Ostrog, mjesto koje će postati jedna od najvećih pravoslavnih svetinja na Balkanu. I danas putevima Svetog Vasilija koračamo kroz mir, vjeru i nadu, od Mrkonjića preko Zavale i Tvrdoša sve do Ostroga, mjesta gdje molitva i tišina govore više od riječi. Pod Svetim Ostrogom gdje molitva teče, svaka se nada u Gospodu sreće, a kamen pamti zavjeti zore i sve te suze Srba u Crnoj Gori.